Komunicirate li slobodno ili ste cenzurirani? Nitko nikad u povijesti čovječanstva na ovom svijetu nije imao veću kontrolu nad javno izgovorenom riječi i veću mogućnost cenzure od big tech tvrtki, znači od Googlea, Applea, Amazon, Twitter ili Facebook. Oni stvaraju dojam javnog prostora, slikovito rečeno, lijepih trgova, krasno uređenih parkova u koje vi vrlo rado i lijepo ulazite i uostalom kad smo mi bili na nekoj recimo tribini da bi uživo slušali nekog čovjeka, naravno može se dogoditi da je taj čovjek dosadan, nemate daljinski upravljač da promijenite program i da ga maknete i rećete sorry stari, dosadan si. Dakle, taj virtualni prostor je ugodan, pristupačan i sve je vrlo lijepo i dobro dok objavljujemo fotografije ili recepte. Međutim, kad počnete raditi nešto što je društveno relevantno, onda vam oni pokazuju da su oni gazde. Oni u tom trenutku ne samo da vas mogu cenzurirati, mogu vas manipulirati, mogu vas jednostavno izbaciti iz tog prostora. Znači oni se ponašaju u stvari gore od najgorih totalitarnih režima. Cenzura je tu najjača u povijesti čovječanstva. Oni nisu podložni hrvatskim zakonima, oni praktički mogu raditi što god hoće i kad, bez obzira što mi misli o liku i dijelu Donalda Trumpa, ali kad dođe do situacije da oni jednog demokratski izabranog predsjednika za vrijeme njegovog legalnog mandata, dakle ta grupa iz Silicijske doline, koji nisu demokratski izabrani, jednostavno mogu izbaciti iz tog prostora, onda znamo da nam se ne piše dobro i da ćemo se jako morati u budućnosti boriti za slobodu govora i izražavanja. I s moje strane 3 stvari, da kažem što nam je činiti, što bismo mogli napraviti. Prva stvar je da budemo svjesni toga i da baš tim kompanijama ne dajemo sve podatke o nama kao kod doktora, da tako kažem. Druga stvar, postoje zemlje koje, recimo Poljska, zanimljivo Poljska, koju inače nazivaju da kod njih nema sloboda i ne znam tako dalje, a to je prva zemlja koja se bori baš za slobode. Oni sad donose zakon u kojem će natjerati sve te tvrtke da osnuju lokalne tvrtke u Poljskoj i onda će te tvrtke lokalne, dakle Google, Amazon, bilo koja od njih, moći biti kažnjene ako oni cenzuriraju stvari koje po poljskim zakonima nisu zabranjene. Znači, na taj način poljska država će urediti tu slobodu govora kod njih. Nadam se da će i Hrvatska krenuti u tom smjeru, iako nisam baš optimističan da će se Andrej Plenković pokazati bilo kakvu snagu u borbi protiv tih globalnih divova. I treća stvar, možda i najvažnija, mislim da je jako važno da njegujemo fizičke kontakte, da njegujemo kontakt osobni ljudi, bez obzira da li to nekakvo umreživanje, jel su to skupovi. Mislim, stvarno nije dobro dok vidite ljude kako sjednu na kavu, bar dok se moglo prije korone, pa onda svaki gleda u svoj mobitel i u stvari komuniciraju i dalje preko tih mreža. U stvari čak i smiješno da dakle ja sad vama dajem nekakvu poruku, a opet tu poruku preko tih istih mreža upućujem, ali evo u takvoj smo situaciji, mislim da je jako važno da se povezujemo i da jednostavno gradimo nekakvu komunikaciju zajedničku neovisno od tih divova, jer inače smo vrlo ranjivi.